Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa mga dekalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa Amluwellier!
May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load. Prenda all you can na sa pinakamalapit na Amluwilier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 2277444 Series of 2025. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? Iravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Ang common sira flu vaccine, pneumonia vaccine, as in iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Factor, bagong gumagabloom. Charm Factor, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dahi na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung panumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung panumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath
So, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported. Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products. BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Sa mga naghahanap ng masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Iriga's Best Food House. Opo, dahil na kamong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Iriga's Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Joseph Pares, chicken pastil, sisi, lutong bahay, pansit canton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw ta na Iriga's Best Food House. Iriga's Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Iriga City. Igwaman sin din bagong branch sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charmaine Brundial Alfilor.